Merkezimiz Kazan konakları hayırlı gün. Sizning barıgızda da Tuğan Tilkini büyük şairimiz Abdullah To'qay'ning Tuğan günü hem anın tuğuna 137 yıl tulu bilen tebrik etem. Şükür bizning Tatar halkı baxtli xalq. Ул şiiriyetli xalq. Onu Irak asırlar türünden birle şiiriyet uzatıp gile. Tatar halkı şiiriyetini özünün yaşav rövüşü etip saylagan. Bizning şiiriyet şişmesi de Irak asırlardan Qulluğali kibik ulug' şairlerimizden başlanıp gite. Endi Abdullah To'qay bizning milli şiiriyetimizni binihaya zur büyüklüklerge ko'tardi. Ул endi mine bir asırdan artık Tatar milletine hizmet edip gile. Kilesi yılda ataklı Tuğan Til şiiri yazılığa da %15 yıl tula. Tuğan Tilini bilmegen Tatar yoktur. Ул endi hazır bütün dünyaya mağlum. Tuğan Til şiiri bizning milletimizning resmi bulmagan gimnına öğrildi. Gelecekte de bizge Tuğan tilimiz bilen, To'qayımız bilen yaşarga nasip kılsın. Abdullah To'qay'ның Tuğan gününe bağışlangan şiiriyet bayramın başlayız. Min birinci sözünü Tataristan Medeniyet Ministri Orunbasarı Damir Danilulu Natfullinga berem. Rahmet edin. Hayırlı gün, hürmetli cemaat, hürmetli mitingde katnaşuşular, Tataristan Respublikası Medeniyet Ministrliği isiminden sizni bugünkü Tuğan Til hem Abdullah To'qay'ның Tuğan günü bayramı bilen ihlas көңелдән tebrik etem. Biz бәхетле халык. Чөнки безнең To'qayыбыз һәм аның шигърият дөньясы бар. Бүгенге бәйрәм һәм Абдулла To'qay'ның Туган көне ул чыннан да яшьләр өчен дә, чын ихластан улылар өчен дә, балалар өчен дә якын бәйрәм. Бүген Казаныбызда да, мәркәзебездә дә, аның урамнарында, Чаллыда да, Әлмәттә дә, Кырлайда да, Арчада да, районның үзәкләребездә зур бәйрәм чаралары уза. Без 20-нче һәм 21-нче гасыр балалары безнең өчен Абдулла To'qay дигәндә Туган Til, Туган Til дигәндә Абдулла To'qay уебызда. Һәм ул дөрестән дә ул шулай. Чөнки безнең максатыбыз телне сакларга, телне байытырга андый максат булса, без әдәбияткә, шигъриятыбызга иң зур игътибар бирергә тиешбез. Безнең иң зур горурлыгыбыз ул безнең мәдәниятебез, безнең туган телебез һәм безнең хәзинәбез Abdullah To'qay. Бәйрәм белән сезне барыгызга. Rahmet. Bayram sahnasında Tataristan Yazıcılar Birliği reisi, Tataristan'ın halk şairi Abdullah To'qay ismindeki devlet premiyesi laureatı, Tataristan Devlet Совета депутаты Irkail Zaydullah. Hürmetli cemaat, kadirli
milleteşler, kan kardeşler, konaklar, bayram kutlu olsun. Çünkü Tokay tuğan gün bizim Tatar için en zor bayramlarının birisi olsa, anın vafat bulgan günü şulay aprelde ol bizim için sağış günü. Tokay ol bizim turmuşumuzda her vakit yaşı var. Bigirek de edebiyat, sanat bilen kızısıngan kişiler için Rus şairi Aninsky 19. asırda aytkan Pushkin это наше все deyip. Benim de elbette paraleller getirmeye önemliyim. Lakin Tokay da bizim için o şairine tügül, o bize etkense cemaat işliklisi de, diplomat da, hem bu men Tatar turmuşunun nindigine ilkeleri bulmasın, Tokay'nın icatında barsında tavuk bular. Tokay'nın icatı o Tatar halkının ensiklopediyası içinde bular. Anlarsın, büyük şairlerinin bir hasiyeti var. Alar bizden köngüllerge tesir edip, itü yolu bilen göresin, kişi bilen kişi arasın birleştire tırgan, kişi bilen kişi arasına tügül halklar bilen halklarını dostlaştıra tırgan seletke iye. Hem Tokay elbette şuşu anlatmaga, şuşu bilgelemege ayrıca turu kile. Ol bizni birleştire, ol bizni bir fikirge indi, hem ol fikirinin siz indi ikenin bilesiz. Hazır min bu yılgı Abdullah Tokay ismindeki devlet premisi iyelerin ilan etem. Alarının poezi boyunca, edebiyat boyunca ilkesinde şu premiye layık bulgan Şevket Kadirşan'ı, Şevket Sivatullin'ni atayım. Kızganışka ol biraz ağır bıraktıra, dokunlanıp da gitkendir. Biz onu yine azattık. Hem Naile Kumusnikova gün mozaikasını çekken dekoratif pannolar için. Ama bu yıl Tokay ismindeki mertebeli devlet premisi tapşırıldı, prezident tapşırdı. Lakin indi sizin alda bizim görünükli arkitektor Tüvenkama'da Tokay Park'ın, Tüvenkama'nın Cemik Mescidi'nin arkitektoru Firdevs Hanıf'ını da sizin karşınızda ilan etem, hem alarını çın kömülden kutlayayım. Rahim ediniz. Hazır Firdevs Hanım bir neçe söz ayta sizin iktibarga. Mana köne turu keldi ve tavuşta joğaldı. Kişiler bari bugün yok. Vysotskiy tavuşturak bugün. Bu premiye olgandan sonra hamanda şunasım gelmey. Çünkü yine baytak yıllar şuşu iş boyunca şug'ullangaç 45 yıl Tüvenkam şehrinde hanın 25 yılı başarıga yetirip uğraşan kişi olarak men de baytakın obyektlerin proyektlerini yasagan kişi 60'dan artık obyektlerim var. Buna arkaya Zaydullah odap gitti. Meşet, Tokay Parkı, Sabandoy kompleksi, nabirişme, izgeçişme, plajlar pek köpündü. Şuna halkımız onu görüp belirlegen eken. Mındaki jetekçiler onu görüp tağında belirlegen eken ben bir şat. Eli selametliğim var, tavuş kılacak oldu. İşlerimiz, yana işler Allah birse oldu bulur. Şuna göre hemmegizge de şulay. Beyramda kutlagan için bir sürü rahmet. Rahmet sizge. Bayram bilen tebrikliyim sizni. Bizning dil, Tatar dili yaşasın. Rahmet Naile Hanım, rahmet. Tağın bir bildirü sizge ilan etmesem ol dürüst olmaz. Şulay bugün prezidentimizin, reisimizin fermanı bilen bizning görünükli şairimiz, ataklı şairimiz Flora Gizatullinaga Tataristan'ın halk şairi degan isim verildi. Kutlayık biz onu da. Hem ulguna da tügül bizning bir köp jırlar su boyunda uçak yana degan ataklı hem başka bir köp halk jırlı turgan jırları için Nail Kasimov'a da Tataristan'ın halk şairi degan isim verildi. Hem bugün bu ferman imzalandı. Kutlayık Allah'ını da.
Зиннур абай. Рахмет. Татарстанның Ғабдулла Токай исемендәге дәүләт премиясының быелгы лауреатларын, шулай ук дәүләтебезнең Татарстанның халык шагыйре дигән мактаулы исем алган безнең каләмдәшләребезне яңадан ихлас котлыйбыз, һәм аларның һәммәсенә дә иҗат уңышлары телибез. Сәхнәдә Татар гармуннары халык ансамбльне оештыручылар, Казан шәһәренең Урман арты мәдәният үзәге директоры Тимур Юсупов һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Мөхетдинов. Тукайның туган көнендә Захидулла Яруллинның атаклы Тукай маршы яңгырый. Dürüstün etkende halk zor ol, güçlü ol, dertli ol, moңлы ol, әдип ol, şagir ol deyip bildirgen Gabdullah Tokay. Kalem hüküm yürütüşü yeryüzünde, kalem büyük, kalem dereceli, yazışı kalemi milletke fayda, yazganı hak küzgüsü. Fikrinizni yazgız, dünyaya fikrimiz yol alsın. Çünkü fikirler kaynasa, işler de olga gider. Kalem iyesi bulup çıkışlarımız kubeysin. Bizde edebiyat var, hem de
bay edebiyat, yaşasın tuğan til. Bayram sahnasında Tataristan'ın halk şairleri hem Tataristan'ın Abdullah Tukay ismindeki devlet premiyesi laureatları şiir bayramı estafetasın Mecnun yaşındaki aksakalımız Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın Abdullah Tukay ismindeki devlet premiyesi laureatı, Tataristan'ın at kazanan sanat işçisi Radif Ataş. Tukay şiirleri bilen başlap jiberem. Boş yeme, zor sin, boş yeme tüben canlar dünyasına. Padişah sin, bir kirekse, boş isin dünyasına. Tukay şiirlerinden onun mühiti ul yaşayan sürüsке düşe. Yalğız bulgan mı Tukay ul vakıtta? Yok, Kozanda tayangan Emirhan Sağitke Gayazga daşken. Koytali urtak vatanga, koytali sorga etmeli. Göz karашından kirir yer topmasın kir riya. Ul Gümer'den Kurka şeytanlar diyen tüslü Resul bir küsüzünden en yavuz aldakçı jün süzden tıya. Yalğız bulan mı Tukay? Yok bəxitke. Bugün köp mü şairler, köp mü Tukay'ını süyüşüler? Bizning bəxitke. Olar qarı bugün Tukay kütergen taş hem təxitke. Şul təxit tiresinde birge bulayıp, tuğan tilini zorlayıp, olga tuğan til bilen barık birge. Rahmet. Sizning huzurunuzda Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın Abdullah Tukay ismindeki devlet premiyesi laureatı, Tataristan'ın at kazangan sanat işçisi Gazinur Murat. Büyük ensiklopedist galim hem edip Adler Demirgal'in ruhuna. Yolbaşçılar yol yazdırgan şakta, vatan yazgan şakta akıllan, Kora şırlarda da şırak izlep, yaktı izlevşiler tabılgan, şırak tutup yaktı izleyenler, cehennemden, diyu önünden, eğillerde günler evrilgen, tutaş var şalami dinine, ilemenler ilini, mengik ilmez yaktık ileşekke eydegen, gaziz vatan üze binihaya, şıksız sarıyıtka eğlengen, sarıyıtka yapıp sargaytkanlar, ozlar bilgen koydaşın, yolgan, dumanası ilim iyesine, ilimlisiz güler, sanalgan, bir miskalda yoktuk kerilmesin deyip, dumalangan tevez işikliler, kukke aşası can, şul mahşerden isen çıkkan iken nişikliler, kukke aşası bu canlarını son, nindi ferişteler saklagan, nindigine kora şırlarda da, galizatlar bulgan, ak kalganlar, kora yaksalar da, ak kalganlar kora yıkmagan, ahbak, hakim bulsa, hakimnin de boşu çıkmaz sarı yurtlardan. Yolbaşçılar, yol yazdırgan şakta, yoldan yazılan şakta halklar, şırak tutup, yaktı izlevçiler, her şak bulgan, her şak alıkkan. Hazır bayram minberine Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın at kazangan sanat işçisi Hadi Taktaş ismindeki edebi Bülek premiyesi laureatı
Nail Qasимны чакырабыз. Bayram bilen dostlar, tuğanlar. Toqay bayramı bilen, tuğan til bayramı bilen. Men sizga o'zimning Qirlayga qaytu degan şiirini o'qib o'zmoqchi bo'laman. Asramaga bala biram deyip, qishqiruga yurak tuzarmi? Yazmış o'zi kelib eshittirdi, sag'di yuragine buzarni. Şiroqli yazmış ko'ngil jibin, so'zg'an malla qozon ortına. O'lim deyip onu sag'di yobzi, olib qaytdi oriq otında. O'lim deyip sop shishmalar dashti, o'lim deyip qortlar suydilar. Qirlayından kitkash ularni sihri akyat etib bir suylar. İlham bergan bu jir xatirlidir, shod ovozin ugi malayning. Aşın suna oğlum, qayt ayda deb bir chuluğun sag'di og'ayning. Yashlanganda ko'zi ketgan chaqda unutma deb Zuhra apayning. Tushuna da kirib chiqmagandir qaytashag'i buyuk To'qayning. Tor bo'lmagan ko'ngil g'azab shigib jersizlikdan ingrab tursa da, saqlab qolgan xalqim To'qaylarin asramaga olib bulsa da, yatimligi onun yazmıştandır, büyüklüğü lakin xalqdan. To'qay o'zi xalqin uksizlikdan yulib alır için qalıqqan. To'qay kirgan urmanlarga kiram, yurim To'qay yurgan qirlarda. Ugi tugil, suygan ulu bo'lib, mangi qoldi To'qay Qirlayda. Rahmat. Sizning huzurigizda ko'rinakli shoir Tataristanning Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati, Tataristanning ot qozongan san'at shirklisi Labib Liron. To'qay bishmati. Tolstoyda menem hiç işim yok. Pushkinda da menem yok qayg'am. Dünyadagi barliq buyukdan da buyukroq menem To'qayim. Söz bo'lsinga suylav tugil birda, hiç aytganim tugil söz yo'qdan. Buyuklar ko'p, To'qay birov, menga 1000 martaba yaqin. O'z To'qay. Gogol bo'lsa ida Lermontovni, ayırması menga yo'q aning. Men Gogolning shinilinden tugil, bishmatidan chiqdim To'qayning. Şiir etip yatlayım bu dünyana, ki ıtamın künde söz ıtam. Şiir dıgam, To'qay kıybilam benim, min To'qayga qarab yüz tutam. Başka halıklarga katışım yok, bütün milletlerde yok kaygım. Min tuyalmam jırlap öz halkımны, min tuyalmam jırlap To'qayны. Min eli koya baram dip deşem, bizning dimin barır yol koyda. Yok o'tkanin tugil, Tatarımның keleshagin izlim To'qaydan. Xabar kütmim yiroq yulduzlardan, yok quyoshda ishim, yok oyda. O'tganlardan qaytib kelgan chaqda to'xtalasi etdim To'qayda. Rahmat. Sahnada Rossiyaning ot qozongan Tataristanning xalq artisti, Tataristanning Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati Ilduz Ahmadjanov. Hiç de ko'nglim açılmazlık işim puşsa, Öz-özümni ko'rolmisha ruhim tushsa, Jafa çeksem, yudab ötsem bu başımni qo'yolmisha jong'achilik hiç bir tushga. Hasret sonra hasret kelib almash ko'ngilsiz uy bilan tamam aylansa bosh. Şul vaqtda men qo'lima kitap alam, aning izgi sahifalarini aktaram. Rahatlanib keta shunda jonim, tenim, shundan g'ina dardlarime derman tabam. O'qib bargan her bir yo'lim, her bir so'zim, bula menga yo'l ko'rsatuvchi yulduzim.
Süymi başlayım bu dünyanın vaklıkların. Aşıladır, nurlanadır küngülüm, күзім. Жеңілленем, мақсумланам мен шул шақта. Рахмет әйтәм, оқығаным шул китапқа. Шанышым арта менің үз-үзіме. Үмит бірлән қарай башлыйм болашаққа. Yıllar uzып, баратырғаш қартайсам да, үкірім шығып өтсе де, хәлден тайсам да, көңілім менім яп-яш қалыр, еш қартаймас. Жаным күшлі болып қалыр, хәлден таймас. Көкірегімді менім шиғыр ұтып саумы, көтерем мен қарт бұлсам да ауыр тауны. Көңілімді күн хаман аяз, хаман да яз. Шағир көңілінде қыш болмайда қар яумай. Olmamın yok, qartaysam da şın qart gibi. Oturmam tek yok var tilak tili. Bilmemin min Xuday kursam iş başına. Şiirlerden gelir mina kirek жылы. Jırlı ülermen min ülgende de. Deşmi kalmam, Azrail'ni görgende de. Biz kitabız, siz falasız deyip jırlarmın. Cesedimni tufrak birlen küngende de. Рахмет. Хәзер шигърият бәйрәмендә җыр яңгырый. Кем белер кадереңне? Габдулла Тукай сүзләре, Рөстәм Яхин музыкасы. Башкара Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Резида Галимова. Баянда Татарстанның атказанган артисты Ахмет Кәримов. Рәхмәт. Татар халкы Габдулла Тукайны табигый рәвештә үзенең рухи әйдәманы итеп сайлаган. Шулай да ул ничек милли символыбызга үрелгән? Моның сәбәбе бик гади. Бар уем, кичен көндезен сезнең хакта милләтем. Синең
Саулығың минем саулық, сенің ауруың минем ауруым деп белгілеген Тукай өзінің мұқаддас мақсатын. Сен минем қаршымда барлық нәрседен изге һәм хөрмәтле. Бүгінгі шағирләребез дә менә шушы программа төсендәге девизга турлыклы булып кала. Бәйрәм минбәрендә Башкортстанда яшәп иҗат итүче күренекле шагыйрәбез Хади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты Халиса Мөдәррисова. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Башкортстанның бәрәкәтле җиреннән, Башкортстан халкыннан бүгенге бәйрәмгә мин зур сәламнар алып килдем сезгә. Нәрсә тоташтыра безне? Бүтән җир шарында телебез, милләтебез тоташтыра һәм Тукайыбыз тоташтыра. Шуңа да без бер-беребез белән бергә булырга тиешбез. Бергә булыйк. Далаларда, урман, тауда, Әлмисақтан izlərimiz, яшәсәк тә төрле якта, айрылса да йөзләребез, уртак безнең телләребез, бергә булыйк, бердәм булыйк. Айрылганны аю ашар, бүленгәнне бүре җыяр. Кем онытса туганлыкны, бәгырендә бушлык тояр. Бар булайык, бер булайык. Суга тамган тамчы кандай, юкка эреп югалмайык. Ата-баба нәзер иткән ирек хисен югалтмайык. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Онытылу дигән ачы тегермәндә оныта алмайык. Тарих усал, тик көчлеләр дәүләт тота. Бергә булыйк, бергә булыйк. Кыйтгалардан кыйтгаларга дуслык дигән әләм юллык. Үрнәк булып, бар кавымга бергә булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. 1912 елда Габдулла Тукай Петербург шәһәренә сәфәр кылган. Менә бүгенге бәйрәмгә шушы каладан безгә хөрмәтле кунагыбыз килде. Каршы алыгыз, шагыйрә Халида Гилажева. Тузгала хәтер, нур сыман ява, саф аяз күкләр, изге дөньяга. Мин керәм сыман, аяз һавага, сәламен булып, якты нур тама. Капель звенит стоголосым эхом, Тукай, венец лавровый оживает снова. Ты в светоносном вихре возникай, ты возрожден из слова, мой Тукай. Печали, скорби, все сотрет весна, воспетая тобой земля преобразится, поэзия реальность возрождена. И я склонюсь перед бессмертной лирой, той лирой, что воспела мой народ. Рәхмәт. Шигъри эстафетаны танылган шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хади Такташ исемендәге премия лауреаты Рифат Жамал дәвам итә. Ай астында карым күккә, анда йоздыз атыла, искә төшәп кәм сүзе, бала чакка кайтыла. Бу дөньяда һәркемнең дә йылдызы була күктә, кеше йөрәге типкәндә, йылдызы җем-җем итә, кеше йөрәге сүнгәндә, җаны күккә ашканда, атыла йылдыз, алып китә аны галәм ташкыны. Атыла йылдыз, кай вакытта йылдыз яңгыры кебек, торган гүя сугышларның нәтиҗәләрен күреп, атыла
Киселә күпме гомерләр, күкне йолдызлар яра. Ничек түссен моңа йөрәк, табиксың нинди чара. Рәхмәт. Каршы алыгыз танылган шагыйрә, публицист, журналист, җәмәгать шәхесе Нәҗибә Сафина. Ишеттермәк булып тавышымны мин кычкыра, үнсез калдым. Халык белән шагыйрь арасында ераклыкны аңлап, гаҗиз калдым. Мин кычкырам, алар ишетмиләр. Мин йөгерәм, алар туктап калган. Кеше күтәрелмәс куллык йөген, чөнки алар үз иңенә алган. Ташлагыз сез куллык бугауларын, сибиреп түгеп тарих бозауларын. Беркем җирдә ике яши алмый, кеше эшен кеше эшли алмый. Бу заманга син тугансың икән, киләчәккә илтеп ялга аны. Насарилар аны үзмәкчеләр, аны ялгый ала милләт җаны. Туган туфрак биргән чын асылың, туган телең биргән туры сүзең, хакыйкатьне таныр ачык күзең, кара төндә айдай балкый йөзең. Иштәсеңме? Иштәсеңме мине? Мин кычкыра торгач, үнсез калдым. Шауларын арттыралар гына. Үз үстемә мин бит җәза алдым. Ишеттерим дип тавышымны, калдырыйм дип сезгә табышымны. Ул гап-гади табыш, ул гап-гади табыш. Ирек дигән, киләчәккә ирек бирик дигән. Минем түгел, сезнең дә хыял бу. Ирек юклык җанны кыя ул. Үзең булып җирдә яшәү өчен, табигатьтән Худа биргән көчен. Ул гап-гади хыял үзең булып, туган телдә сөйләп яшәү җирдә, туган җирдә, туган телдә яшәү. Без артыгын дауламыйбыз. Бер дә тугансың икән син җирдә яшәп кит. Киләчәккә син рухыңны түшәп кит. Бер көн белән яшәгәннәр бозаулар, хакыйкатьне шулар гына бозалар. Чынлап яшәү, киләчәккә бару ул. Шагыйрь сүзе арыганга дару ул. Авазымны соннан жаным аваз салам, соннан жаным чыкканчы, душманнарны үз өненә тыкканчы. Ишетегез, бу бит безнең изге юл. Жан белән сан җирдә айырып булмый ул. Сайрар кышка ник кычкыру, сайрасын. Карга кычкыра белә. Карга кычкыра белә, сайрый алмасын. Таш калыкмас, кумлак батмас, карганың да сайрамасын. Белдеңле, үз телеңдә сөйлә, җырла, яшәсин. Яшен җир өстендә түгел, күктә яшнәсен. Рәхмәт. Рәхмәт. Бәйрәм сәхнәсендә танылган шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге, Төркиянең Хөсәйен Байкара исемендәге премиясе лауреаты Рамис Әймәт. Бүрелек. Безнең канда инде бүрелектән
bilmeyim nersegine kalgandır. Tarih sınavların kişe kalganı da anın yalgandır. Tiller kisik, zaman jili isip, kidirdi şu kanlı ağızlık. Bürülükten bizge miras bulup, kalgandır ol barı yavuzlık. İndi küpten siyek iri tilsiz tişsiz kalgan ağızda. Kismesin dip kılıç, baş iyilgen, şere kıyrı katkan tun bızga. Büre bulup tulgan ayga karap, küpmegine ulama. Bizni indi küpten işitmiler, alarga biz haman alama. Ebürülük, tügül irilik ol, tekebbirlik, yegiminlik. Üz ruğun eğer satsa kagan, kişiresin iken kur kimlik. Ey kayda ol dala kanunları, bir yıdırıkta tutkan Türk ilin. Bizning kanun hazır, kanunsızlık, şigar bizmi kişip ütkilin. Şırlar aşa bizge bağasıman, ak bürünün zenger güzleri, ul güzleri de halkın ümitleri, babamlarının danlı izleri. Hakkı var mı erip yuvalırga, Rabbi üzü yazgan haklıkның, Kükler tarafından tudurulgan, kükler saylap algan halkның. Duşar itilsek de can asrarga, şiddiyat kütülerden sürülüp, şulay da bizge kiregeli. Doğrılıkның tamga bilgisi dey, gadillikning asıl ilgisi dey, birgelikning yaktı kızgısı dey, Yavuz kış ruhlarını ürkütüşü, turu yolga bizni kündürüşü, irik temin kanğa sindürüşü, ak bürüdey izgi bürülük. Rahmet. Bayram estafetasın tanılgan şair Qayas İshaqi ismindagi premiya laureatı Habir İbrahimov devam eder. Yaşlığımda yazgan birinci muhabbet şiirini okuyup ketem, çünkü birinci şiir ol, birinci muhabbet gibi bir kaşanda unutulmayı. Mana kitem indi, mana kitem, telezene yaprak sibermin, künde yürgen kızgıtar uramga, ismini yazıp gidermin. Mana kitem indi, mana kitem, ilten jiller yolga koğanda, cancılısı izlev kirek tügül, cancılısı tulu uramda. Mana kitem indi, mana kitem, bir kaytırmın ele bilgili, jirge yatıp sinin iyenkiler, sin mevu deyip yılar şekilli. Mana kitem indi, mana kitem, rahmet. Sizning huzurunuzda tanılgan şaire Sajida Süleymanova ismindagi edebi premiya laureatı Fevziye Sultan. Bayram bilan yemli yazda birinchi yaşıl yapraklarga yılmayganda, tüpsüz kökte erip bitken jingil kanat kışka qarab hayran kalganda, bir seyir his, yaman su his çılgap ala. Yaşlık uzdu diyen uy bar janda, gelir yazlar, gile almam bu alanga. Tuzganaklar, zengir şeşek üser anda, şıbırdatıp kıyıp yağmur yağıp üter, salavat küpürü kökten nurlar siber, allı gülü kübelekler işar anda. Köp meyreklerde beyram bulur, yaktı bulur köngüllerde. Beyram bulur, uylap şulay sağışlarını taralalar. Güyalarını kök yüzüne, ok bulutlar üzüne alalar. 100 yıldan son kabat tuğup bulsaydı, yaş ülenni şık tamşısın kursan idi, kırmızkanı otlap bütüp aşıklarını siskendirmey, ormanın saf havasından isirgençi yürsen idi, aytsan idi, uyalmağız
qarğaşıqlar. Bu urunda min de buldum, hazır min quş. Көкте bulut min, qışqaylarım şit etmegіз sizning bilen min de sayrıyım. Zəngər көкне, jirni, sunu, hem quyoshni maqtab jırlayım. Yalğızlıqni izleyim urman yırşlığında. Sağışlarım şatlıqtan da tatlı mena. Sayrar qışның yürek tibişini işitem. Yemli yazda qıştay şulay ışıp gitem. Kileşekke hayır Fatiha aytib ötem. Bizden sonra jir yüzünde şeşek atıp jimiş birsin her üsümlük. Yeşillensin urman kırlar, ağaçlarda kış sayrasın. Yeşnesinler yeşinler gel, yep yeş kökte. Jir yüzünde jır jırlansın, hiç tınmasın. 100 yıldan son benim gövdem ağaç bulup üsüp çıkkaş, jır tınlarmın, dik jırlarga kişi bulsun, jir yüzünde jır tınmasın. Şiiriyet bayramında jır yangırı, tuğan ağulım, Abdullah Tokay sözleri Almaz Münasipov muzikası. Başkara Россияның at kazangan Татарстанның халық артисті Георгий Ивушев, баянда Ахмет Каримов. Тау башына салынғандар біздің ауыл. Bir шишме бар якын біздің ауылға. Ауылымыздың емін суы тәмін білем. Шуңа күге сүйем жаным тәнім білем. Ауылымыздың емін суы тәмін білем. Шуңa күге suyem canım tenim bilem. İsten çıkmayımında benim Gülgenlerim şadlık bilen uynab ömür sürgenlerim Habibe'len birgeleşip ana jinen su kabeden yırtıp yürgenlerim Dünyada belki küçük işler kuren bilgisizdir aya taşlar bu takdiren aya varsam ayda kırsam işlesem de hatırımda menge kalır tuğan yerim aya varsam ayda kırsam işlesem de hatırımda menge kalır tuğan Gerçi özü bu dünyada nibara 27 yıl gına yaşasa da Abdullah Tokay Tatar yaşlarına her daim şanış bağlap ömür etken. Siz şun yaş yigitler, ümit var sizde. Siz intellektuallar deyip kurulangan Tokay. Millet için sınmastırıksız,
nersede lezzet iken, tik fakat milletke hizmette, bunda yem de var, lezzet de vardır. Milletinin terakkisine kirekli nersenin hemmesi de savaplı ve hayırlı bir iştir. Sizin huzurunuzda uluk şiiriyetimizin davamçıları icatta üç sözlerin eytirge ölgürgen yaş şairlerimiz karşılığız. Tataristan'ın Musa Celil ismindeki Respublika Premisi Laureatı Ruzel Muhammadşin. Көңіллерден шиғыр ізлем. Дәрих тик тапқаным қорқу бары шым. Жер yüzінен көресің ки аның ақырын ғына кетіп барышы. Инқилаплар арты инқилаплар, зат алыша затны, сынны сын. Нишке лирика соң нихәл қылып, қой қуышқа кіріп сыйынсын. Ут ялмаған йұртның тәрәзінде ватып шығам депме пұшмағын. Бәргәләнән нәни көбәлектей. Дүрләп яна ғасыр ушағы шатыр, шутыр. Тынмы хаман тавыш, тынмы хаман хиш, шау хиш, ура! Жихан қадар жихан шаша екен. Шиғыр нешік түссін бұшырда. Кіші қадар кіші шаша екен. Шиғыр нешік түссін бұшырда. Не дағуа ет. Көңіліңні шулай йылқып, йылқып, жилге ұшырда. Суғыш арты, суғыш бара жерде. Зот алыша зотны, сыннысын. Нишке лирика соң нихәл қылып, қой қойынға кіріп сыйынсын. Ут ялмаған, биклі утардағы жай, шарасыз қалған үгіздей. Сыртын йырта-йырта, бәргәләніп, кетіп бара. Кете ол бізден. Көңіллерден шиғыр ізлем. Дәрих тик тапқаным яуыз ниетлер. Сығылада хиялларым қабат. Кетіріп бір сылый иекке. Yoğalarda жылылыққа урын. Yoğalarda ғәмді. Бұршу да. Шиғыр да yok. Шиғыр да yok екен. Нинди үміт болсын бұшырда. Рахмет. Bayram sahnasına talantlı şaire İdilim Akşarlağı beygisinin Grand Prix üyesi Daniye Naimni şakırabız. Rahim etiniz. Tatar dili. Yaşım tuqtatırlıq qüdret sinde. Hem yılata ala bir süzün. Musafirga tatlı gizlev suı. Adaşqanğa mayak bir üzün. Sinde ağa jirni tibib şıqqan menge şişme vulkan lavası. Sinde turgay sandugaçlar kiye. Dingizlerinin jiles havası. Tuyaklarının tupırdağı sinde. Kılıçlarının gurur zinglevi. Devletimnin tüz şüptirgen şağı. Vatanımның ünsüz ingrevi. Timirşinin tiri tamgan sina. Büyüklüğü sinde xanlarının. Sinde küpme dua yalvarığı. Hak Xudayga izgi janlarının. Kükrегime хәнҗер кадасалар, синең белән бәйлим ярамны. Синдә таптым, җаным моңы булып, каләмемнән тамар караны. Жанны кисәр җилләр искән чакта, ышыкланам сиңа, кыяма. Синле чакта без
алмазның үзе, синсіз қалсақ, юқа пыяла. Аңлы шақтан бәғір сызлауым син, синсіз қалсам, қалам йөрексіз. Син юғалсаң, құяшым дуқ сөнер. Син булмасаң, мин де керексіз. Рахмет. Бәйрәм эстафетасын шагыйрь Муса Жәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Булат Ибрахим дәвам итә. Ватан дип ватылдык җирдә. Ватан дип ярылдык без. Üzülгән өмет эшеннән яңадан табылдык без. Безне үлмәс итә җирдә татар дигән атыбыз. Гынахлы дип кыйсагыз да тәмухтан да кайтырбыз. Кылычлар кыныда безнең. Җәйләүдә атларыбыз. Бабайлардан килгән нәзер. Күңелдә антларыбыз. Кылларыбыз нык әлегә. Үсәк кыз улларыбыз. Без татар, безнең милләттән алыгыз, кулларыгыз. Рахмат. Сезнең хузурыгызга шагыйрь Муса Жәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рифат Салахны чакырабыз. Assalamu alaikum, bayramınız kutlu olsun. Туган тел. Йөрәктә яралган һәр сүзне инҗидәй күкләргә тизәсең. Бигрәкләр гүзәл син, туган тел. Син генә үзәкне үзәсең. Üzülüp сагындым мин сине, дөньяны кулачлап гизгәндә. Син генә туган тел. Нур булып кунасың йөзләргә. Читтеләр елатмый, көлдерми. Гам да югаларда, моң да юк. Син үзең көймени, туган тел. Мең еллар йотлыгып тыңларлык. Син генә өйрәттең туярга, яшәүнең үз моңын, үз ямен. Югалма, туган тел. Югалсаң, йомылыр шикелле күзләрем. Рахмат. Хәзер сүз шагыйрь Шейх Маннур исемендәге премия лауреаты Фәнил Гилазевка бирелә. Караңгыдан аваз сала шагыйрь. Дөньялыкка шигъри сүз аша. Ахәңеннән мең хис кайный жанда. Я яктылыгыңа мең кышак. Кышак жылы өләшә ул. Ремәсме диеп күңелләр. Калбы тулы бәйләм гөлләр. Калбы тулы утлы күмерләр. Вулкан давыл шаулы гөл бакчада. Ургып кайнап чыга хисләре. Жан кыллары белән тыйып яши. Кай тарафтан җилләр искәнне. Тыйып яши җиһан гамын, зарын. Хаятның мең кылын сиземләп. Һәр җөмләсе хисси шәшкә тажы. Һәр шигыре милли бер гыләп. Китаплары күңел гөл бакчасы. Уй хисләре шатар бүреләр. Дөньялыкта үз дөньясын төзеп, ул хыялда йөзгән бер жүләр. Жандашларын барлап исәрләнә, шигъри утта янып мең шаша. Һәм өр яңа ысул алым эзләп